Muntina radio ngai zo se ni tha pha ni tha lam ni tan thum agin kit to thonin Akashwani Kohima kon kut ki program aki pantai amasan thu so na ngai zoitin ain sima ne min chon sing son thu so thuma kai ho Urban local bodies adia thulut masapan Fort Nagaland Finance Commission in Pilut Forest Conservation le Climate a thil tha to ding dan agong Minister CL John in hata ase Assam gama election achi lai a his in agam sunga ga kholzin ho ching the hen tia Dimapur police stand tigin thim dinga hill tun thu su ho athingin Zanhin urban local bodies a thulut masapen pelut na Fort Nagaland Finance Commission member ten anayun ahi hichi het sa na thupun hi social media ex chief minister ni Purion anay ahi thulut hin kopi ho kiwai hom na asu hat ding gamsung khotol le kopi ho a na to dan asim phana local bodies ho sumle pai lama ama le ama kiwai pu na asim phat na chule zuiding dan lam hil na kisudu na hitting ahi ati Forest Management and Environmental Conservation lamsanga apoimo ho sei khom dingin state sunga forest officials ho pui khom nan zanhin rhododendron hall police complex chumukidima muna Forest Officers Conference Masapen Nagaland Forest Department in Aneze Ichen now ikom evalu hu na leven nadia sarkate akipumpi na namdenin forest conservation la climate change lama chou na kitu ho thil tha mangcha Sufeldin ko na Minister for Environment la Climate Change chule village guard CL John in Aneze saile mi him ka aboina gammeka danin aphallo na mun ho a gamleng ho a dan ko ta aum ding le zapi achi theiding agyal kho na minister pan aseze agar wood kiwa na ho azong dan phata asem ding le forest revenue management a imchep a loading a ha seze kumphabep sunga gamlego kisu top na agyal kho na le hite ho sim phat na dia thingke phuding le tuile leijong ven angai dan environment forest and climate change a principal secretary YK Kheto Seman aseze Compensatory Afforestation Management and Planning Authority Fund mancha ahi lo le agyal kho mancha ahi lo agyal kho na jong asezin gamsung pumpi adia dangka crore sangsom nga legit ahung ki thot jong gamdang hon amunan hinla Nagaland wang achangpui tin jong asei ben ahi Assam gamsunga kelhen na achi jinglaja zuiding dan phata abul phu ahi je in kholjin mi hon boina sangson awat do theina dia ching theita election to ki saidan lamul ho zuidin hil na Dimapur police stand anizun ahi inche beile ti ta kilhen na aum na dia gamgila le lambom ho a khulchil na ha ta ki bolding Dimapur Deputy Commissioner of Police in Lamhil na thuso anezong danbul phu na khana pang ahi akiti election sunga za da na ho a het na alha samje in phata a dan zuiza mi pi ten boina atu ji tin lamkai ten a het pion ahi Holjin mi hozong sumtam ta pu bol loading chule sana le dangka hojing jong ama a ahimong naitia akisu chet le kha ki pu din Dimapur police stand lampi ako mui phalpi na le het pi na omlowa political mancha ho pu loading chule kang ho holchil na dia jong ki sei ngai tu din zapi anga nge na anezun ahi meithal le achang ho jong license pe le phalna ki pelo ho pu loading za da ahi State Council of Educational Research and Training SCERT le Nagaland Board of School Education NBSE chule Land a Hand India Tanzania ki het thim tu na mel chi na le khani a soi akai se un Nagaland na to dan thip theina dia hil chi na in ho phatchum na lin ta achangun a hi SCERT to ki thu khom na chun simlai bugup la bukit ho dia Social Board textbook bul phu na ding bidoi aneza Huta het na ane loi diu asu hat ding a hi chutol hona NBSE to ki het thim tu na chun thip na le bol the na ho amachal sa ding chule simlai buku apat busom le buni chan ge ho sei phat na lamsang azep hoi ding a hi hilchi na le sum le pai ne le cha mu na dia state sarkar to tong khom land a hand Indian thimzil na NP ho vocational education to akan gom ding hichitol hona vocational lab training educator internship le holchil na su hat na le sei phat na lamsang ho abul phuting a hi thusu ho hi Akashwani Kohima akun inga zu hin thusu ho hi news on air app chule YouTube channel AIR news Kohima azong ngai the a hi thusu ho hi agang theilam pena X handle le
AIR News Alert จุเล AIR กุหิมาอาซงจุยเทอหีKoridang Assembly Constituency by Election Adia Bharatiya Janata Party BJP Akun Dau Chair I Im Chen Phun to ahi to honin State BJP President Benjamin Yep Thomin Zanhin Mokchung District BJP Office Mona Party Ticket pi do na anezin ahi Kingo na chun State Lamkai Ho PDA Alliance Partner District President NPF BJP District Lamkai Ho Party Karyakartas le adei sa ho azawun ahi Chutol honin National People's Party NPP Central Election Committee Honzong I Abenzong chu ahung thung ting thatun nisim ko a Koridang Assembly Constituency a candidate din ahleng doon ahi hi chi het sa nahi National Working President James K Sangman api ahi Gamsung pumpi ho min zanhin gan cha ho phat theina din Kohima muna government agencies urban local bodies civil societies le thepna nei ho mun khana pui khomna kingun Nagaland Animal Husbandry and Veterinary Service den aneyun ahi gan cha ho phat theina ding hi mihem ho phat chum na to ki jok mat ahi zia don lova koilo ding ahi tin urban development la municipal affairs are advisor Zaliu Rion aseze hitabanga to khom na hin gan cha ho ven na ding dan bulphu na le an naw ven na dia phata ahi ati Sakizu na ding mun hoita hlenga atha dan jong sim phat ding ta la na jong anezin ahi Lakit sunga gan cha ho tha na ding machine jong Kohima a ju kwai ding ahi tin phun do na jong rion aneze Supreme Court of India thupi dungzuza angaya umding dan hungki bol do State Animal Welfare Board Nagaland akun gan cha ho aphat na diu su hat na nakitong ahi tin Animal Husbandry and Veterinary Service advisor Kajeto Kenimin aseze gan cha ho sin sa ding sim hoi ahi to hlona lobai mi te le khang tha hon awa na lam masot din jong aseze nikhat sung ki hilna achun sang khat jaku som gu Prevention of Cruelty to Animal Act gel masan na aneyun chule Nagaland gamsunga gan cha ho phat theina dia chona le panla na ding ho a yo khomna anijun ahi Zanin Sajole College Pezu Zotsoma Muna Kumsangni la Somni Lugup Crimson Festival Aman Navin Khantona le Machal na hi kipum khana konbu umthei ahi zein khangtha te na tong khoma kibung khen ho paithatin Tourism and Higher Education Minister Temjan Imna alongin adeisa na aseze Nagaland jong leka sim thei la sun thei lama asang lo ahi wangin zapi kiloi khom na lama lunglim ge na le mopu na lamin athasami ati thimzil na khel lampi a ki neu sa ding dan mo pu na la theina le kiloi khom na a thilpha bol do ding dan ho wa khang ding a ha se jin hi hop zau ding atupi na sejin khanto na lama zapi pui hoi din khang tha te til kovin Nagaland ki pum khat ta a amachal na le khanto na dia khang tha ten mo pu na phata ladin ko na jong alongin anejin hi Kumsangni la somni lugu ma art music la literature lama governor award sang ding ho min kut na pelut thei ahi tin State Art and Culture Department in thupun anezin ahi zapi het thei dia thuso chun department in agol ha zui ding dan ho phata a mangcha a min kut na pelut din aseze min hin pelut hon ama chanchin phata a asub du diu dei sa ahi hicheto bel ama sei phatna le pa chan na lamkai bai hom ten api uzong kopi gup api lut diu ahi thlapul ni sim nga ka a angai kho la lekha ho akimin kut office a pelut din department in head sa na aneze ki pa pi na changding ho hi kumsangni da somni lugu zalen le chamthat ni ko ki manting ki phung do ding ahi tuina ding athusu sim theu chan ki chajin thusu okum khan din avelin thusu thumakai Urban local bodies adia thulut masapen Fort Nagaland Finance Commission in Pelut Forest Conservation le Climate na thil tha to do ding dan agong minister CL John in hata se Assam gama election achi lai ahi ze in agam sunga ga khuljin ho chingthei han tia Dimapur police ten kigin thim dinga hil dunia dinga thusu sim theu chan ki chajin tunin pula pala ki sa ananga zu hitin ama sa penin gul du hezam saptia pu pau du win asa ananga zu hite